hashize imyaka 51 nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi uri mu kiruhuko cy'izabukuru aho isakramento ry'ubusaserdoti ni sakramento yahawe mu biganza bya Musenyeri Andrea Pehote wari umwepiskopi wa Arkidiocese ya Kabgayi. Isakramento yahawe tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi mu 1975. Musenyeri Smaragde Mbonyintege yavuze tariki ya 2 Gashyantare mu 1947. yavukiye ahitwa mu Rutobwe muri paruwasi ya Cyeza Diocese ya Kabgayi. Ubu yujuje imyaka 79 y'amavuko. Amashuri abanza yayigiye ku ishuri ribanza rya Cyeza, maze yisumbuye ikiciro rusange ayigira muri École des Sciences by'Imana, mu gihe ikiciro gisoza yisumbuye yakigiye mu seminari nto ya Mutagatifu Vincent wa Paulo mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho Musenyeri Mbonyintege yaje kwiga amasomo ajyanye na filosofiya na teolojiya mu seminari ya Nyakibanda Igishamvu mu karere ka Huye. Aya masomo yayize imyaka igera kuri 6 hagati y'umwaka w'1969 n'1975. Asoje aya masomo yaje guhabwa ubusaserdoti ubupadiri hari tariki 20 Nyakanga mu 1975 mu biganza bya Musenyeri Andrea Pehote. Nyuma yaho yaje gukomereza amasomo muri kaminuza ya Pontifical Gregorian University iherereye i Roma mu Butaliyani. No muhanga wamenuje mu bijyanye na teolojiya ya roho, Docteur en théologie spirituelle. Hagati y'umwaka w'1975 n'1979 yabaye padiri muto muri paruwasi ya Kabgayi, abifatanya no kuba umwarimu mu seminari nto ya Mutagatifu Yohani yari yarashinzwe kugira ngo ijye yakira abagize umuhamagaro wo kuba abasaserdoti bakuze. No kuvuga ko abigaga muri seminari babaga bafite imyaka yisumbuye ugereranyije n'abana bato babatangiye kwiga mu seminari. Ni seminari yakiraga abantu bakuru. Hagati y'umwaka w'1983 n'1996 Musenyeri Smaragde yari umwarimu mu seminari nkuru ya Nyakibanda mu karere ka Huye, akaba ari na padiri ushinzwe ibya roho muri iyo seminari. Muri icyo gihe kandi yari n'umwarimu mu ishuri rihuza za novisiya ry'i Butare. Guhera mu 1996 Musenyeri Smaragde Mbonyintege yatangiye umurimo wo kuba padiri mukuru wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri yamugize musenyeri by'icyubahiro Chapelle de sa Sainteté kwa 22 Mutarama muri 2003. Icyo gihe kandi yari umuyobozi w'ikinyamakuru Urumuri rwa Kristo cyandika ku bijyanye n'ubuzima bwa roho na teolojiya. Tariki 21 Mutarama mwaka 2006 Papa Benedicto wa 16 yamutoreye kuba umushumba Diocese ya Kabgayi. Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wari Arkiyepiskopi wa Kigali n'umuyobozi wa Kabgayi niwe wamuhaye inkoni y'ubushumba hariko 26 Werurwe muri 2006. Intego ye ni Lumen Christi Spes Mea, urumuri rwa Kristo amizero yanjye. Maze kuva ubwo akora imirimo inyuranye igenewe umwepiskopi wa Diocese ya Kabgayi. Ayikora kandi mu nama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda no mu mahuriro anyuranye y'inama z'abepiskopi bo mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Tariki ya 2 Gicurasi muri 2023 nibwo intumwa ya Papa yashyize itangazo hanze rivuga ko Padiri Balthazar Ntivuguruzwa yagizwe umwepiskopi mushya wa Diocese Gatolika ya Kabgayi. Yarasimbuye nyine nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba yaramaze imyaka igera kuri 17 yose ari umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi. Tukwifurije isabukuru nziza. Tariki 21 Nyakanga 1991, tariki 21 Nyakanga mwaka 2026, imyaka 35 irashize nyiricyubahiro Musenyeri Celestine Hakizimana umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Gikongoro aho isakramento ry'ubusaserdoti yariherewe muri paruwasi y'umuryango mutagatifu muri Arkidiocese ya Kigali. Yabaye umushumba wa kabiri wa Diocese Gatolika ya Gikongoro kwa 26 Gushyingo muri 2014. Musenyeri Celestine Hakizimana yavutse kwa 14 Kanama mu 1963 muri paruwasi ya Sainte Famille muri Arkidiocese ya Kigali. Yaherewe ubupadiri muri paruwasi Sainte Famille nyine ari kwa 21 Nyakanga 1991. Papa Francisco yamutoreye kuba umushumba wa Diocese Gatolika ya Gikongoro kwa 26 Gushyingo muri 2014. Ahabwa inkoni y'ubushumba na Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wari Arkiyepiskopi wa Kigali kwa 24 Mutarama muri 2015. Intego ya gishumbi iragira iti Duce in artum, erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Ivanjiri kwanditswe na Luka umutwe wa 5 umurongo wa 4. Ni umuhanga muri teolojiya, akaba yifitemo impamyabumenyi ihanitse Docteur en théologie dogmatique. Ni umwepiskopi wa kabiri wa Diocese Gatolika ya Gikongoro Musenyeri Celestine Hakizimana.
tukwifurije isabukuru nziza. Mbashimiye ko mudahwema kunkurikira. Niba iki kiganiro kikunyuze ugisangiza abandi.